Shuti bakunzi ba Rwanda News 24 ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu munsi itariki n'eshanu z'ukwezi kwa 12 2025. Amakuru yacu araza kwibanda ku mirongo y'urugamba, amakuru yaramutse ku mirongo y'urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru atugeraho aravuga ko kuri uyu munsi mu gitondo nabwo zindutse imirwano ihuza M23 irwana na FRDC, Wazalendo, FDLR ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Intambara iri kubera Kamanyola muri teritware ya Walungu na hitwa Kivanga, hano ni muri teritware ya Kalehe, nk'uko iri kubera ikaziba kimwe no mu misozi yo mu Bafurero. Amasasu yazindutse mu gitondo nk'uko bisanzwe, imbunda nini ziremereye n'imbunda zoroheje ziri kumvikana muri utwo duce nk'uko narindi kubabwira. Amakuru akavuga ko amasasu menshi y'imbunda ziremereye n'izoroheje yumvikanye muri site ya Kamanyola, hirya ya site ya Kamanyola, hirya y'umugezi wa Luvumbi ni umugezi uri hirya ya site ya Kamanyola. Iyi Luvumbi, umugezi wa Luvumbi niyo utandukanya Uvira na Walungu. Hano muri aka gace ka Luvumbi ni Wazalendo, umutwe wa Wazalendo niyo watangiye ushotora ingabo za ibirindiro bya M23, noneho nabo baza kuriposta cyangwa baza gusubiza ayo masasu yaraswaga na Wazalendo. Hari kumvikana ibibombe biremereye biri guturuka mu bice by'u Burundi ndetse no mu gice cya M23. Kugeza ubu nk'uko muza kubona mu mashusho, hari umunara wa Ruri Kamanyola washoboye gusenywa n'ibibombe byaturukaga iruhande rw'i Burundi. Ubwo umutekano, urumva ko umutekano ari muke muri ibyo bice, hakaba ari panike iri generale cyane cyane Kamanyola, cyane cyane ahitwa Luvungi na Lubarikano ni muri Kamanyola. Hakaba hari impunzi ziri guhunga, zishaka guhunga imirwano, benshi bakashaka guhungira mu Burundi, ariko kugeza ubu ngubu imipaka y'u Burundi yafunzwe ku buryo nta muntu uri gushobora guhungira i Burundi. Ibisasu biremereye byatewe Luvungi, hano ingabo za FRDC cyangwa uruhande rwa Kinshasa rurashinja M23 ko ariyo yateye ibisasu biremereye cyangwa amabombe aremereye, bikaba byasabye abaturage guhunga ako gace, bahungira ahitwa Sange, abandi bahungira Runingu, n'abandi bahungira ahitwa Ndolera, n'abandi bahungira ibuvira. Abandi bari guhunga nk'uko nababwiraga bahungira mu Burundi, ariko ntibyaje kubakundira. Iyi ntambara imaze iminsi ine iri kubera muri ako gace, ikaba yatumye ibiciro by'ibiribwa kimwe n'ibikomoka kuri peteroli bizamuka ku buryo buhambaye cyane. Ku mpande zombi haratangazwa umubare w'abantu bapfuye batari bakeya, yaba abasirikare ndetse n'abasivili. Mu gihe ibyo bikomeje, n'ubundi kaziba nayo imirwano irakomeza, cyane cyane muri centre y'ubucuruzi ya Rwanguku, hano ni Kaziba. Imirwano irakomeje hagati ya M23, Wazalendo ndetse na FRDC, kimwe no mu bice iyo ngiyo bya sheferi z'Abafureru iyo ngiyo, kimwe no muri Uvira. Aho hose imirwano irakomeje. Ikindi kandi no muri teritware ya Kaleano ni ku muhanda Chivanga, Bunyakiri, Kalonge, naho imirwano
nk'uko tubikesha Radio Maendeleo yakomeje muri iki gitondo. Turakomeza kubakurikiranira aya makuru tuze kumenya uko bihagaze. Gusa ikigaragara ko iyi mirwano ntiteze kurangira, kuko urabona impande zombi ziyemeje kurwana kugeza ku munota wa nyuma. Andi makuru nuko umuvugizi wa M23 uyu ni Lawrence Kanyuka yabyutse yamagana ibitero biri gukorwa n'umutwe wa FARDC Wazalendo ndetse na guverinoma ya Kinshasa. Mu magambo yanditse ku rukuta rwe rwa X yahoze ari Twitter, yanditse avuga ati uyu munsi kwa gatanu itariki 5 z'ukwezi kwa 12 2025 ingabo zifatanyije za Kinshasa n'ingabo za Kinshasa bakomeje ibitero byabo, aho bari gutera ibisasu biremereye ahatuwe n'abaturage benshi cyane. Yakomeje atangaza ko ejo ari bombe zaturutse i Burundi zica abaturage bo mu gace ka Rubumba ndetse no muri site ya Kamanyola, aho abapfuye ari 4 ndetse n'ababiri barakomereka cyane. Yatanze n'amazina y'abantu bishwe n'abandi bagakomereka muri iyo quartier ya Rubumba, hano ni muri site ya Kamanyola. Yavuzemo witwa Emmanuel Barebwa w'imyaka 37, uyu we yakomeretse. Avugamo Yvonne Fulo w'imyaka 25 wapfuye, Adeline Barebwa w'imyaka 3 wapfuye, Richeli Barebwa w'imyaka 11 wapfuye, Sifa Buhendwa w'imyaka 32 wakomeretse, na Chikuru Lutwamungu we wapfuye. Uyu yarakiri umwana muto cyane. Imana ibaye iruko ridashira, kandi Imana ifasha abakongomani iyi mirwano yo gukomeza, kuko iri kwangiza ibintu byinshi cyane, kandi abatakariza ubuzima kandi abagira ingaruka zikomeye n'abasivile baba batazi naho biva bikajya. Tubibutse ko impunzi zimaze guhunga mu Rwanda zirabarirwa mu igihumbi kirenga, nk'uko amakuru akomeza atugeraho. Ngayo nguko turazakomeza kubabwira uko biraba bimeze mu masaha ari imbere. Ciao ciao.